Ndo livhuwa hu khou tevhela mafhungo kha Belrand News. Tsedzuluso ntswa yo bvisela khagala uri tshanduko ya kilima i ḓo ita uri mufhiso wo kalulaho u vhe hone lwa tshifhinga tshilapfu. Kha bammbiri yo anḓadzwaho kha dzhenala ya Nature Geoscience, vhasedzulusi vho wana uri mufhiso wo kalulaho u khou vha hone nga u ṱavhanya u fhira mududelo wa ḽifhasi. Vha tshi isa phanḓa, vha ri vha khou bvumba uri mufhiso wo kalulaho une wa vha hone lwa maḓuvha a paḓaho 35 a tevhekana kha vhupo ha kha equator dzhangoni ḽa Afrika u ḓo vha kha 40 wa miṅwaha ya 20 i ḓaho musi hu tshi vhambedzwa na miṅwaha ya 25 yo fhelaho. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya California, Los Angeles, Bayunivesithi ya Nebraska Lincoln na United Nations Convention to Combat Desertification, UNCCD. Vho bvisa muvhigo wo lavhelesanaho na masiandoitwa a gomelelo u mona na ḽifhasi u bva nga ṅwaha wa 2023. Muvhigo wo sedza khaedu dza zwiḽiwa, maḓi na fulufulu dzi vhangwaho nga gomelelo kha mashango a re na tshivhalo a wanalaho Afrika, dzinguni ḽa Mediterranean, Latin America na tshipembe vhubvaḓuvha ha Asia. U ya nga muvhigo, masiandoitwa a gomelelo a khou kwama nga maanḓa vhalimi vhaṱuku, vhashayi, hu tshi katelwa vhafumakadzi, vhana na vhaaluwa. Vhadzulapo vha Nzhelele u bva kha kusi kwa Matsa, Muleḓane na mivhundu ya nga tsini vha khou fhedza ḓuvha ḽa vhuṱanu na vhuthihi vha kati na u ṱoḓana na munna we a ngalangala nga mugivhela wa ḽa5 ḽa uno ṅwedzi. Ndivhuwo Ramovha Mangaliko wa miṅwaha ya 38 o guma u vhonala o ambara shothi ya blue na tshikipa tsha mitalo musi a tshi bva muḓini wa hawe. Muambeli wa muṱa Pfunzo Ashley Ramovha uri vho vhiga u ngalangala ha Ndivhuwo Musanda na mapholisani. Pfunzo Ramovha o amba zwi tevhelaho. Vha muṱa vha Ramovha vha vho nduma uri ndi ḓe ndi humbele thuso ya u ṱoḓana na khaladzi yashu ane a vha Ndivhuwo Mangaliko Ramovha. Zwino vhathu kumbela uri ni ri thuse ri ṱoḓane na hoyo muthu ngori ndi kale u bva Saturday hoyo muthu a si khou vhonala u vhuya u swika na ṋamusi. Ri bizi ri khou mu ṱoḓa hoṱhe, ro no bva dzi thavhani ri khou sedza miḓini hanefha vhukati ha dzi nḓila ri khou sedza hoṱhe a huna he ra sa tshimbile ḓakani ri khou bva hone. Ri no neta vhathu ono mu vhona kha ri vhudze kana ane a vha na information ṱhukhuṱhukhu kha ri vhudze. Zwi tshe zwo ralo, arali vha na vhuṱanzi vhune a nga thusa u wanala ha Ndivhuwo vha nga founela Nṱanganedzeni Ramovha kha nomboro dza 072 8888 681 ndi 072 8888 681 kana vha isa vhuṱanzi kha tshiṱitshi tsha mapholisa tsha nga tsini. A khou guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one u bva Belrand News. Nṋe ndi Pfiro Tshizwa Maremba, nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Awanga zwi ḓa kha sia ḽa masheleni, Belrand Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi vho hanganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: tshiḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrandbrands.co.za. Belrand Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.